nta kintu kibabaza nko kubona warize ukicara nta kintu kirakaza nko kubona warize ukicara nkiri musomero ndangije namenga nzokorera mu biro none ubu akazi k'ibiro karabuze niga nita ku rutare kugira ndabe ko nzabaho mama yari igisambu kugira nabe konominuza amashuri naraminuje nibura narahize none ubu pfunyereye na mpanya amadosiye mu mihanda niruka. Yes my people, reka nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza cyane, aho muri hose mukomeje kugubwa neza cyane. Muri kumwe rero nareka irukunge, reka indatera, reka inyirisuko ku mihanda kari karabuze muri mukino. Reka babwira ati ni imfura y'ibwami ikunda Rwanda. Tukaga umwaga tugira gahunda. Tuba turi kumwe n'abahasra. Aba master bameze fresh, ariwe Karabraka. Karabraka. I'm here Karabraka. Mutari muzi ahandi hantu. Wow. Ikintu nkuteguriye kibishe wemere kugisubiza tukagusubiza amafaranga yawe. Akuse ibyo biro birizewe. Ibyo ndavyemeje. Koko uwabitetse iyo bibishe bemeye kubita babimwandika. Gendeme bazabinyandikeho ndabasubiza amafaranga yanyu bibishe. Ubanza muri Kigali wo umuntu uzi guteka inkoko wa mbere. Oya ndagerageza. Ubwiye uvuze guragerageza ububizi. Ubwo ububinoza byatari. Sindabizi ariko ndagerageza. Ariko ico nababwira ni kimwe. Mwumvise bibishe garura commande. Yego. Akarabraka rero tugusanze kuri tere kuri hotel ukoreraho by'umweru ko ugiye gutangira ubwira abantu wese ukora iki wabafasha gute uherereye hagana muri rusange. Hano ni ku GISIMENT. Yego. Aha bahita kuri Femme Guest House. Femme Guest House. Yego. Noneho hano dukora service nziza cyane. Yego. Wumve coffee yaho. Wumve Femme Guest House. Wumve kwanza icyambere ko mu byumba bakwakira neza. Yego. Wumve muri service zose kuri coffee ikawa yo ni hatari. Noneho ugeze ku kiryo ni wararaye. Twaraminuje ariko noneho twaciye twihangira imirimo kabisa. Ntubibona se? Gore twihangiye imirimo none ubu dusigaye dufise ya mirimo kuko urabizi ko mu mihanda akazi kabuze abaminuje nyene ibintu byarakaze twaraminuje ariko akazi karabuze. Karabraka rero gusanze kuri tere nkuko batangiye ubivuga ukora umuziki. Yego. Benshi baranabibonye barabona ko tugusanze na tere tukajya tugutungura tugakora shooting indirimbo ndetse n'ikiganiro ariko nibyo biranga entertainment umuhanzi wa nyawe kabisa. Utubwiye ko hano bacuruza coffee ibintu byinshi urongera uze no kubabwira kugira ngo bakugane ukora umuziki rero twabibonye kandi uri umuraperi mwiza kabisa. Uri umuraperi uri kwandika ibintu bikenewe mw'iki gihe kuko abantu bari kuza barimba ngo kripa ngo shwishwi kabisa. Urumva ibyo bintu urabizi nawe n'ibintu nyene anje byanyobeye noneho nza kuri ya ndirimbo yanditse neza. Yego. Yitwa kazi kara Karabraka rero hano muri hariya ngo ni muri Femme Guest House. Ukora miki ubusanzwe? Ni kuvuga je sanzwe ndi mu cuisinier. Ukora mu gikoni? Yego. None ndava hano naya nguri ya neza cyane uratestinga ibiryo mba natetse wumve urutoki gwa Karabraka. Yego. Karabraka rero gira ibintu wenda wabwira abakunzi bawe bari hano hafi yo mu GISIMENT ndabiza ari abaduflowing ari benshi ugira ikintu wababwira bakugane niba ngombwa baye na nimero. Abakunzi banje barahari ni benshi cyane ahubwo nabandi nashaka biyongere baze bumve inteko ya Karabraka. Yego. Nukuvuga inimero yanje ndaza kwitanga ndayibahereza. Nukuvuga noneho ikindi gishasha caje. Muze mwumvire itandukaniro y'ivyo kare nabahereza. Abafite amakwe mukomeze mumpamagara n'abandi bafite amakwe bafite imanza zitandukanye anniversaire mukomeze muhamagara. Aho mwansanga ni kuri Femme Guest House ni mu GISIMENT. Mumpamagare ibintu byose ndabitunganya. Muri makeya agiye kubabwira ibintu atubwiye yuko akora mu gikoni agiye kubabwira ibintu yaba atunganya neza kugira ngo nawe niba wisangamo ahita guherezana nimero ade uzamuhamagare. Karabura tubwire nk'ibintu wenda nkabi sinzi ibyo ukora ubwoko wenda ni umureti friti nyine ibintu sinzi nyine ibintu nawe ukora abantu bamenye ku buryo bavuga ati uyu muntu Karabraka akora inkoko neza kamugereho. Karabraka agira ifriti meze neza kamuhamagare agira icyo ubwira abantu noneho bawe. Kuvuga reki abantu benshi bazi ko guteka ari amafiriti bazi ko guteka ari ubutogo hari izindi specialite noneho abandi batazi ziri muri Femme Guest House. Muze mungane. Noneho hano turakora ifi nziza cyane.
yokejwe mu bwoko bwiza bugezweho. Burayo urayitunganya neza. Hari yokeje bita poulet braisé, poisson braisé. Noneho poisson braisé ni ifi iba yokeje. Igiye ku rubeya. Yokeje. Yego. Wumve ngo yokeje. Reke. Noneho ikindi nacyo mutari muzi. Wumvise iyo fi ibishe. Yego. Cyangwa iyo commande ndagukoreye ibishe. Yego. Wemere gusuzwa amafaranga yawe ukigendera. Koko kabisa. Ubwo none iyo umuntu ayiriye hagwa n'umuntu neza cyane. Hari hotel yanyu ubanza ikazaho kabye. Niba wemera no kuva ati ni wumva ibishye. Iyi call me. Umuntu ari kunyumva muri kundaba muri best cyane. Yego. Mwe mumpamagare mwumvirize urutoki gwa Karabrak. Mbere yuko tugera ku musozo rero. Harya no hitwa Je banyita Emile Nahimana. None hano iyi hotel ukoreramo yitwa Farm Guest House. Ambo tanga nimero zawe none umuntu ukeneye inkoko azakugereho. Si inkoko gusa ukeneye ifi ibintu byose bitandukanye. Naho kuruhukira ndabona karano hameze neza cyane. Hameze neza cyane urabye n'icyumba, urebye igikoni, urebye aho dukorera coffee, urebye umwanya abantu bicaraho. Yego. Top. Ibintu byini byiza cyane. Karabra ngo babwire nimero bakugena ari benshi. Mutega amatwi neza mu nyumve mwe muri kunkurikirana ngiye kubaha nimero n'akandi kantu mutari muzi ahandi hantu. Wow. Ikintu uteguriye kibishe wemere kugisubiza tukagusubiza amafaranga yawe. Akisego ibyo biro birizewe. Ibyo ndabyemeje. Koko uwabitetse iyo bibishe bemeye kubita babimwandika. Ndemeye bazabinyandikeho ndabasubiza amafaranga yanyu bibishe. Ubanza muri Kigali wo umuntu uzi guteka inkoko wa mbere. Oya ndagerageza. Ubwo uvuze guragerageza ububizi. Ubwo ububinoza byatari. Sindabizi ariko ndagerageza. Ariko ico nababwira ni kimwe mwumvise bibishe garura commande. Ya twagiye 078 078 Ego 6 7 2 urazisubiramo 07 078 6 Yego 2 Yego 3 Karabrak rero. Thank you so much. Thank you so much big brother. Ariko wari uri gukora iyindi ndirimbo, wari uri gushutinga kabisa. Ngo muri za vibe za ngo nginana ndagira ngo kira gice cyawe cya rap kiri mu irandirimbo tugisoreshe. Let's go. Birarenze cyane. Let's go my G. Kabisa. Noneho hari ikindi mutari muzi, hari abantu benshi bazi ko abahanzi batashobora gukora kandi kazi. Noneho je ndagafatanya. Reka noneho ndakuririmbire kuri ya ndirimbo inana. Yego. Umaze kubona yuko umwe namaze kuvuka yahamagaye abagenzi inshuti n'abavyeyi nagize ibyishimo namaze kubona ikibondo ndanezerwa kubona ngiye kwitwa papa nguno umwe wifura nguno tubera umugisha uko haca imisi mbona uruhinja nagize ibyishimo mpamagara inshuti n'abagenzi ngo barebe umwana w'umugisha kaze kibondo cyanje ura maraso yanje ura mara yanje uri ibyishimo byanje ngwino urukundo mu muryango. My name is Karabrak. Karabrak. Thank you so much. Indirimbo rero wayikoranye na Ibragira. Kabisa ni hasa ryanje ariko mubimenye ko ari hasa ryanje. Ibragira ni hasa ryanje. Mbega ni umuvandimwe wawe. Kabisa. Yes rero reka tubabwira ati mwese twabanye mu iki kiganiro kitwa Nkundira Nkubaze ariko Karabrak nago nava kuri kamera agiye gutsindira inote y'ibihumbi 5. Ndamubaza ikibazo nagitsinda ndahita nyamuhereza kuri kamera nago njya mbeshya. Barabizi ko ariyo gahunda y'ikigaro kitwa Nkundira Nkubaze ni nawo topic by'umwihariko ujya kuri Peace Media ukabonaho Nkundira Nkubaze icyo kiganiro. Iyi ndirimbo rero mbere na mbere yayikoranye na Ibragira iraza guca kuri channel ya Ibragira mwuku kwezi nago kuraza kurenga kanigarukira no kuri Karabrak. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni ikiganiro kitwa Nkundira Nkubaze. Yego. Uriteguye gusubiramo ibyo nakubwiye? Uriteguye gusubiramo ibyo mbwira. None ubwenge buri mu kumena ubwonko benshi hano tugenda ubwenge bwaratakaye kandi tuzi ko twaminuje n'amashuri. Kandi amashuri baraminuje. Kabisa. Ubwo ibyo bintu wabitekereje ute? Ni hatari. Ubwenge n'ubundi buri mu kumena ubwonko. Nawe waraminuje ubwenge buri kumena ubwonko. Akazi karabuze. Kandi mbona uri mu kazi. Mu mihanda twamba twiruka. Kandi mbona uri mu kazi. Ndi mu kazi ariko nyene mba ndi kuvugira n'abandi. Yego. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni ikiganiro kitwa Nkundira Nkubaze. Yego. Uriteguye gusubiramo ibyo nakubwiye? Nditeguye gusubiramo ibyo mbwira. Uriteguye? Nditeguye. Twagiye umuneke. Umutuku. Umweru. Umukara. Umutuku. Umuhondo. Ibara ry'umuneke ni irihe? Ibara ry'umuneke ni irihe?
Nirihe? 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 Arayatsindiye. Arayatsindiye. Yes, my people, my enemy, my darling, my foe. Reka babwira ati bwese ni fresh. Bwese ni neza. Twari mu kiraro cyitwa nkugira ngo baze atsindiye amafaranga. Ndayatsindiye 5,000 ngiye kuyamuhereza ku mugaragaro. Ntabwo tujya tubeshya. Aracyari Peace Media rero icyo usabwa kora subscribe, share and comment. Ugiye kuri channel ya Kara Black yitwa Kara Black Music. Kara Black Music. Kara Black Music. Mujeho hari ibikorwa byiza cyane. Ukorere subscribe, afite indirimbo zimeze neza cyane. Kara Black rero akira 5k zawe. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Impamvu ikibazo na gitoye nta tabinwa. Nta droge nwa. Nta tabunwa. Wapi reka. Niyo mpamvu nyemeje. Nta droge nwa, nta tabinwa, ariko agacupa kamwe ndakanwa. Yes ndumukizwa. Oya, agacupa kamwe ndakanwa kandi niyo mpamvu aya mafaranga nayatsindiye. Yego. Ntabwo nywa droge. Kare. Ngaya. Karabra uranyemeje. Ndakwemeje kabisa. So thank you so much rero mwese twabanye mu kiganiro cyitwa nkundira nkubaze murabona ko atsindiye 5,000 mu bantu twakoranye bose uyu niwe ubashe kwegukana amafaranga abandi bose bagiye batsindwa ariko uyu we arayatsindiye rero mwari kumwe na Aradutunguye Reki Entertain nyirisuko ku mihanda akari karabuze reka babwira ati ni Peace Media Empire icyo usabwa kora subscribe atukomeze turye show naho ubutaha rero Kara Black thank you so much big brother. Yeah, thank you my friend kandi urakoze cyane. Urakoze Reki Rukunge. Thank you very much. Thank you brother.